Hej ti, tati, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Priča o vjetru u jedrima. Mila je bila ona djevojčica koju bi lako primijetili u gomili. Uvijek posljednja u redu. Tiha kao kiša u avgustu. S kosom koja joj je uporno padala preko lica. Kao da i ona skriva neku tajnu. Učiteljica je uvijek mislila da je Mila povučeno dijete. Ali ono što niko nije znao jeste da se u njenoj glavi stalno odvijala predstava. Duhovite misli, sarkastični komentari, pa čak i prgavi odgovori. Sve je to Mila čuvala za sebe. Sigurno, skriveno iza spuštenih trepavica i tihog glasa. Mila, imaš li ti šta da kažeš? Pitala bi učiteljica. A Mila bi samo odmahnula glavom. Ne, ništa, šapnula bi, dok bi u sebi mislila. Imam mnogo toga da kažem, ali nisam baš raspoložena da postanem tema roditeljskog sastanka. Jednog dana, dok se vraćala iz škole, Mila je ugledala strica Jovu, starog majstora za popravljanje jedrilica. Jova je sjedio ispred svoje kuće sa šeširom koji mu je stalno spadao preko očiju, mumlajući nešto što je činilo na pjesmu. Uvijek su govorili da Jova zna sve, ali stvarno sve. Hej, striko Jovo, obratila mu se Mila, nervozno prebacujući torbu s ramena na rame. Šta je mala, šta te muči? Upitao je, ne podižući pogled sa daske koju je strugao. Šta znači imati vjetar u jedrima? Izletjelo joj je prije nego što je stigla da se predomisli. Jova ju je konačno pogledao, podignuvši šešir. Znači da pustiš strah da prođe i da se pokriniš, mala, jer brod koji stoji u luci, pa taj brod nikada ništa ne vidi. Mila je slegla ramenima, kao da nije impresionirana. A šta ako vjetar sruši jedro? Jova se nasmijao. Onda napraviš novo jedro. I zapamti, brodovi su napravljeni da plove, a ne da skupljaju prašinu. Te noći Mila je razmišljala o Jovinim riječima. Sklupčana u krevetu, u sebi je vodila zamišljeni dijalog. Naravno, brodovi su napravljeni za plovidbu. Ali šta ako ploviš pravu oluju? Onda pustiš oluju da prođe, Mila, odgovorila je svom zamišljenom strahu. I nastaviš dalje. Sutradan učiteljica je u učionici zamolila nekog da pročita svoj sastav. Tema je bila Ko sam ja? Mila je stegla olovku u ruci. Srce joj je ubrzano kucalo, ali u njenoj glavi javio se onaj mali, prgavi glas. Šta je najgore što može da se desi? Da ti se smiju. Pa bolje da se smiju nego da misli da si drvo. Podigla je ruku. Ja bi pročitala, rekla je. A svi su se okrenuli prema njoj. Počela je nesigurno, glasom koji je drhtao. A onda su riječi same potekle. Ja sam Mila, rekla je. Iako možda djeluje tiho, u mojoj glavi vlada žurka.
Imam milion misli na koje niko ne odgovara, jer ih niko ne čuje. Učiteljice, znate ono kad mi kažete da se smijem na času? Uglavnom se smijem vašim cipelama koje škripe kao stari prozor. I da, mama misli da sam najmirnija djevojčica na svijetu. Ali samo zato što ne vidi šta radim kad zatvorim vrata svoje sobe. Kada je završila, u učionci je nastao muk. Učiteljica je prva počela da se smije, zatim cijela učionca. Mila je ispustila papir, crvena u licu, ali sa smiješkom koji nije mogla sakriti. Na povratku kući, Jova ju je dočekao ispred kući. Kako je prošlo, Mila? Upitao je gladeći bradu. Bilo je vjetrovito, rekla je Mila, pružajući mu njegov stari drveni brodić koji je nosila u džepu. Rekoh ti, nasmija se Jova. Vjetar nije neprijatelj. On je ono što ti treba da zaploviš. I tako je Mila, ona tiha djevojčica sa velikim osmijehom, postala neko koga više nisu zaboravljali. Njena prgavost i humor, dugo skriveni iza stidljivih pogleda, postali su njena jedra, a vjetar je bio njen najbolji prijatelj. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje su skrivene velike želje malih?